معرفت مس مصنف قلندر و رومی شناس محترم فقیر شاہ مصطفیٰ ulvi kulgami اس واسے پتمس ویڈیوس منز یمن اشارن تامت حسد کبرو ریاو عزتو جاہ عجب شہوت ہرسک لشکری ہا مقابل مسجدن بت خان سجاون خبر چھن آدمس روحس تہ تھاون ون پرو اس 15 بابک گؤڈنیوکے حصہء ووور سنز مثال ازک درویش بت خانن نمانی کران دعوا چھ عرفانک زبانی سبق تورات کی پر دیوان دم محمد تاجدار جملہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتوی ربس چھ تخلیقن ہندوی راش بدنیا ہم بعقبا پوش ون گاش پیومت یس نور محمد کوئی اچھن گاہ ونان تس ودجی چھک سخت گمراہ یوان یل نور احمد گاہ تراوان چھو عامر بت پھران تقریب کراوان ناظرین عامرس متعلق پرے اسے پتمس بابس مز کہ یہ سخت اسلامک دشمن تو منافق یوان یل نور احمد گاہ تراوان چھو عامر بت پھران تقریب کراوان تومل ترٲوِتھ کھیوان خرچی کنزن تو کران دعوائی عرفان رات تئی دۄہ دتر گل وُچھ تہٕ سونتس منٛز پھٔلِتھ آو دتر ٹوٗرٮ۪ن دِوان کۄنٛگہٕ پوشکُے ناو گٔژھِتھ بر گُل پھۄلان چھُ یہِ زعفران پوش ہرُد نفسس تہٕ کۄنٛگہٕ وارٮ۪ن کھسان بوش نفی گٔژھتھی بدن اثبات گوٚو روح تِمے زانن یمن لوٚگمُت تمیُک چھوٗ دِتُے ییٚمہِ سۄے زنڈس ریحانکُے ناو سلوٗلس یار تٔسۍ عامر ونان ناو یتھ منٛز چھُ یتھ شعرس منٛز سلوٗل یُس مُسلمانن ہُنٛد دُشمن اوس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد دُشمن اوس ہِشر پانس مقربا مرد حق بیٖن کُنُے دُشوٕنۍ بظٲہر آسہِ یُدھ دیٖن ووٚوُر یُس چھی بناوان سترنجن تھان ووٚوُر یُس شیروان کیٚمہِ خوابکُے وان دُشوٕنۍ تھانن چھِ آسان ییٚنہِ تہٕ وووُن مگر مالس چھِ آسان زاد بیوٚن بیوٚن بیٚہان ییٚلہِ وۄستہٕ بیوٚن بیوٚن کامہِ وانن لگان چھُے دھوکہٕ بے شک غٲر زانن اتھن کھۄرن دۄشوٕنۍ تُل تراو چھکھ ہِش سنکھ یُدھ اتھ جُدا چھِنہٕ اکھ أکِس نِش چُکھراون اکھ کران یِتھ پٲٹھۍ تُلہٕ تراو تِتھے پٲٹھۍ بیٛاکھ چھُے وایان پنٕنۍ ناو أکِس کیٚمہِ خواب پتھ کُن تھان ٲلی بیٚیِس سترنج پلو وانس چھُ نٲلی مہ وٕچھ حرکاتو سکناتن منٛدے جان ؤلِتھ کس کیٛاہ چھُ رولس تٔتھۍ ژٕ کر دیان کرٕنۍ اتھ فرق چھنہٕ آسان اے یار گنڈک یُدھ ہوٚل خدا سپنی مددگار ژٕ ژھانڈُن مردِ کٲمِل کر تہٕ ہمت سُہ لاگی سۄرمہٕ ادٕ بے شک لبک وتھ
ژٕ کر ہمت ژٕ ژھانڈُن مرد کامل سُہ دیٖدن سۄرمہٕ لاگی تٔے بٔلی دِل ژٕ پرٛژھ منٛز أنٛدرٕ سۄچہِ صٲبس سُہ بٲوی شہادت یۄس دِژٕن ژےٚ تہِ تیاونٲوی چھُنا فرمومُت تٔمۍ جان بازن ژےٚ تس پاوے لگی ما زیر سازن دپیومس سۄرمہٕ لٲگِتھ کیٛاہ چھُ بنان دوٚپُم تٔمۍ پوٚز تہٕ اپوٚز ادٕ ننن قرآنس چھی پیوٚمُت فرقان توے ناو پٔزِس اپزِس کران بیوٚن بیوٚن ژےٚ تس تھاو یِوان ییٚلہِ پوٚز نفی سپدان باطل وجاء الحق چھُ روحانی منازل نصیحت نوٗر دیٖنٕنۍ وارٕ کر گوش دِوان کینٛژن چھُ تورے ناد کر ہوش دِلس چھُے پننہِ علمُک فخر تٔے بوش سُکُر چھُے کُس چھُ مےٚ ہیوٗ صاحبے ہوش چھُسے بہٕ تہٕ بیٚیہِ تہِ چھا ناسیا مےٚ ہیوٗ کانٛہہ یِہوے تقصُر کران چھی واے گمراہ کتھا کٲشِر چھِ پننُے معشوق تہِ یس زانُن تگی سُے مرد مافوق ییٚمِس ووٚن توٚگ نہٕ دیُن پننٮ۪ن عیوٗبن سُہ آدم ما چھُ در انسان شوٗبن مراور میٲنۍ پٲٹھۍ میجمٕژ راش گژھی ہندی مُسلمانن ہِنٛزٕے باش پندہمہِ بابُک یہِ گۄڈنیُکُے حصہٕ سپُد اختتام انشاءاللہ دوٚیِم حصہٕ پرو أسۍ امیُک یِنہٕ وٲلِس نشستس منٛز ییٚمیُک عنوان چھُ لوٗکن ہٕنٛز ٲب چیٖنی پٮ۪ٹھ ٹھاک ژوٚن ہِندی مُسلمانن ہٕنٛز مثال